Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem at kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo aming kadrama kay Kalaping. Mang Bianong, pa-shout out ite maon family dita Bawa Gonzaga, Cagayan. From Emad ite Cairo, Egypt. Kablaawak man dagijay duang anak ko, isuda Angel ken KZ. Nagtao dayta ken ni Dion Tulawan. Naragsa ka pa nagdengeg kada Carmen kan Aifa ditanay Calgary, Alberta, Canada from Carlo. Pa-shout out Mang Bianong ken nanang ko Krising Blosan. Kablaawak man Mang Bianong ni Francis Onida nga topol nga babaero nga taga-alukaw. Mayak ah. Nagtao dayta kenay Rohel Medrano. Shout out kenay Robey Salida dita Hong Kong. Kastoy nga rudan ti surat ti pagayam tayo nagpailinga di tinagan nga Aldrin iti probinsya ti Cagayan. Ken ka Mang Bianong. Kablaawan kayo man amin mangbukbukal ken dramatista ti Lady L Productions. Bendisyonan na kayo kuman ni Apo aman nakabalain. Ilingid nakla kuman itinagan nga Aldrin at taga-probinsya ti Cagayan. To'y parikot nga nakidatag kat saan kulaeng aparikot Mang Bianong no di kat parikot main asang kapamilya. Kastimante pakabuklan na Mang Bianong. Itay pa'y bigat na awan di asawam Lolita. Saan ka di pa nagaway? San pa'y nga rod tatang? Ururayok ti panagawid na. Ay, duldog ka talaga na dyan nga anak ka. Umanaw latan nakaslaawan ang yaman na. Di na pa'y malagip na agawid mo. Miyembron tumot nga minti samahan nga ABS-CBN. Ha? Anya day tatang? ABS-CBN nga raw. Arak, babae, sugal, kabaray, beer house, kan nightclub. Tatang. Adamin kan kuha na daytan. Isaw, ti dadaulo ti ABS-CBN. Ay na, no jakla nga ta anak. Jakla amaw. Nasingpot kan tumot ngamin unay Lolita. Iso akay kayat na mo tagluklukaw. Lukaw, iti amin alukaw. Amok nga agbaliw tumot laeng, tatang. Sana ka mapukawan itinamnama. Ay na, jak amukin ka. Di mo pa'y lapanawad bareng agnakaw. No panawak, amang ano nakarkaron ton ti aramidon na, tatang. Lolita. Man nakabalin ti Diyos, tatang. Kabailan na pagbaliwan ti asawa. Nga uray kasanupay ti kinadakas na. Lolita!
Lukatam man diri daw! Lolita! Lukatam diri daw ko na! Mabit laang, RJ. Umayon. Anay ko, apay nagkabil ka dagos ngay, RJ. Tanga! Nagbayag nga ilukat mo diri daw? Kasano ana ba yung nga ilukat? Katok-tok-tok mo matlaang. Ado pa'y lasaw? Baby? Uway ka. Umunag ka. Okay, baby. RJ? Sino dahi ta babae? Baby Umay kan, baby. Agdiretsota iti silid mi. Sure, baby. Oh, mapan kami kano iti silad mi. Iso adi ka nga rod agmatider dita sang wanak ta magnaak. Dala puso mong, nusan ngaglising. Mutaleng tumod lang. Hoy, babae. Ikan na kami man iti kanon mi ni RJ, ija silad mi. Ha? Silidyo ko nam? Idin to ta silid mi dayjay? Silad mi tada kami matan ti agkakaidda ijay. Mabisin kamin. Iso amang yug ka man iti kanon mi. Nagbastos ka mo tan a babae? Awan babay mo? Ampang ka? Baby, pagsasawan na to'y gurang a babae, oh. Oy, Lolita. Ape pagsasawam ni baby ka? Kayat mo ti makaraman? Ha? Saan, RJ? Pangaasim. Din ako madangran. Pues, no di mo kaya't akabilan na ka ni RJ, pagserbyan na kami nga rod. Agluto ka iti kanon mi. Mabisin kan, saan ka di, baby? Awan. Mangisagana ka ni tikanin mi, tamabisin kami. Uncle, kaasimot ni ipaglulita iti balayda. Takasla tagabon tinyawid ni Insan RJ a babae na. Nagkapunsa pa iti club dayjay. Talaga abastos kung konsumisyon da dya tao. Nalabasan ti kinabarumbado na. Ni ipaglulita ti kasyaklaw na, Uncle. Kaya't kaopanawan na ni RJ. Ngum natangkan mo ti ulo ni Lolita. Saan namang ikaskasaw? Wan nga raw, Uncle. Anya launay ayang at addakin Insan RJ ta di na mapampanawan. Barumbado kang babae raw. Anya nga day ta. May samot ti kanayon na sang kaibagana. Kabailan ka no pagbaliwon ni Apo Diyos ni RJ nga oray kasanupay ti kinabarumbado na. Ala, labaam amin dagiti kawas mi kini RJ. Nagawan a babain mo a babae? Dulpang ka lang arudon a babae. Sayot ka pa'y. Ampang ka. Kaya't mo ta ipulong ka kini RJ, apagsasawanak, ha? Ha? Ibagam laang, no kayat mo ti agbalin a punching bag, ta ipulong kan kini RJ. Oo, di ka mang mas dit na Inkalabaanan dagiti kawas mi kini RJ. Darasan! Kakaase ni ipag ko a Lolita at kasla tagabo da insan ko nga RJ. Ken ti babae na nga inyawid na mangbianaw ngem nalabas ti kinamarter ni ipag ko. Ta may sa ti kanayon ng ibagbaga tunggal ibagami asinaan nan ti kasinsin ko. Ibagbaga na mangnamnamalatta iti panagbaliw ti kasinsin ko, ta man nakabalain, kan man nangaasi ni Apo Diyos, kat kabailan na apagbaliwan ti asawa na. Kat iti na minsan, inak man pa'y gumatang dita story ti pagpalamiis, nagdaga nga talagang ti panawan nita.
Ha? Ni ipaglulita dito masabat ko akas taon ni titaray na apingatan? Bayaw, Aldrin. Nay, apa yan ipag? Kas taon ni anang sab mo? Anyat mapaspasamakin ka, tagtartaray ka pa ang sabat ko. Aldrin, tulungan ako mapantay ito yung sentro. Ha? Apa yan? Nabag kong kano na RJ Manong. Kat imbati dagiti kakadwana. Anya? Intay man kitaan. Pangaasim. Alawon, intang arod kita rin. Anyan day tangay naramidakan ka. Nakatutok pa lang timo ko, tibuksit mo. Tulungan da. Jakpay ka. Timaw na. Tulungan na kami kuma! Itaray tayo, ito hospital na, RJ! RJ, pangasim. Di kang kitkinam. RJ. Nagasat ka pa lang ta saan da ka nga inuluyan, RJ. Nagsagana dagiti awanan bayin. Balsak ida. Anya? Sana may satel daw. Talaga abalsak dagiti ayop. Agtal na ka man? Kumpurmila dita di mo isaw-sawag? Dandani ka lang arudan natay, ngamday tapay lati ipagbagam, imbus ni agbalbaliw ka kuman. Si kaalakay ti sumardeng. Saan ka lang kuman ngayon imay diti ospital? Nagpakalaing kakit din amang bagbaga kanyak. Sana ka kuneng, anas ka na bagbaga niyo. Saan? Di mo kumamat pagsasawa ni Tikastan na uncle, Nakisaling bat kamat asagpaw. Saan ka karaman iti saritaan? Nga makibibiyang kakit din. Gaputasan na nasayata pagsasawam ti ama, minsan. Sumardeng kan. Kaya't mong sakit di adatatag dinanaog. Hostown! Ninsan mo lang arudan ti timulong anang yagkan ka dito ospital ngam kastapay lati pa nagsasaom. Awan babay mo talaga sika, Arjay! RJ, agbaliw ka kumamutan May kaduabyag mong dayta. Isa pa nga asim tagbalbaliw kan. Idya mong dagiti mading aramid mo. Noy jak aminen. Di bagit din boring ti biyag ko no kasta. Awan ti thrill na. Agbali na kon a boring akasken ka, Lolita. RJ. Huwag gayam. Ayan ni baby ngay. Diya ka mo Adda nga tamanan ti sabali a customer na Ison ti simurutan na. Sana bale? Tadumat dita ti mabalin ko nga agbalin a baby. Anyan ti kasta nga aramid mo. Dandani ka lang arudan na tay. Ngamsan ka latang agbaliw. No agbaliwak, di pa din sa ano na siyak ni RJ. Di ka matagpampanunot. Apay nagkatos ka ngay. Nagyaman ka, takinatusan ka laeng. Saan ka tinungpa iti uray ka lang na ariwan? Nay, Lolita, si kamat gayam. Anyat masapal mo? Manong Aldrin, di mo lang nakitkitan ni RJ? Saan mait? Manungal daw na jak nakitkita. Manungal daw mo tan asaan na nagaw-awid. Anya? Napnapanan na nga ro din nga Diyak ka mo, Manong. Isa madanagan akmo't una yun. Ay, sos. Ang mga no imalati langit sa baling arpad di asawam. Kasla di mo amunin sa narjay. Ha? Nagado ti kalukwan dayjay. Isa sigurado asumangput tumutlang dayjay. Oray kita agawid to. No nauman iti imalatiwan ng arpad.
Naglabas nga raw ti dandanay makatawen nagpukaw ni Insan RJ Mangbianong inatap may nga amangan no insalvage dan. Adaw tinaragsakan kalugaran may iti panagpukaw na gapo iti kinabarumbado na. Ngem naladingitan kami latamay kakabagyan na ken nang nangruna nagdandanag ni Lolita nga asawa na. Iti may sangal daw kay Mabitlang! Mayan! Alala niya! Insan Aldrin, relax. Siyak na ito eh. Nagbiag ka? Ninsan met. Sa anak met anatay, tapno ibagam anagbiaga. Kasano? Nakabarong ka. Nakapantalon ka itin nangisit. Kan nakapamada ka pa eh. Kan libro mo dito igam mo. Insan. Aguri ka. Biblia mo dito. Insan. Umay ka man kasabaan? Anya? Sa anak ka din nga, agtag-tagainap. Pudno ka di tinangag ko. Insan. Kasabaan ka. Mabalinti umunag, agtungtong taman, may papaniti linaon ti Biblia, insan. Sige, uminom tayo lata. Ipunag tayo man tayo uminom. Bueno, pangit di. Ne. Agora kaya. Ni mat RJ dito sa mungan. Paiman. RJ! Dumagas ka ba? Atagtagay ka? Pasensya kayon. Saan akong ngamin inom? Nagkapuak ngamin ni gitalon ko. Kaya't adapay na patagapapanak. Adula amin. Napatpatagpahingam da kami asigo da kakadwam. Namisda kan kat. Isa tumagay ka man kit day. Pasensya ka na talaga. Diya ko namin inom. Kasta gaya ma. Apaya, pinidot mong matanda ito bote ti arak. Agin sisingpot kamat. Amumin to mutlati kinarakaram. Impang orma mo ten kanyak ti bote ti arak. Agdardaran ti ulo. Wanya, kahit mo talag pa iti may sabuti tayo pang urkubay kan ka. Ita man na makapan ka pa yung mga kasaba dita. Agraraman ang mga kasaba. Aday ta. Naag-asa kong ti agdardara nga ulom. Agyaman at bakit? Nalabasan dagiti sigod akakadwam. Agasam ti kasta nga inarami dakan ka. Kurang nalapatayon dakan. Payamlatay dan bakit? Amok ngagbaliw dan tumatlaing. Ikararagan talangan nida. Ngam aglablabas dan. Ala, sa nabali, taging pagtumatlaing ti sugat ko. Bakit? Ni Insan RJ mo dito masabat ko. Apaya kasla marigata na magbagna. Insan, anya tumapaspasabak kang kan? Ha? Agdardaringungo ka? Kan bintak pa yan tibibig mo. Libdag pa iti poong tilapayag mo. Apa yan? Binugbugdak dagiti. Sigod na barkada kinsan. Kasi ti sigod. Didak nga bin napilit nga uminom. Anya? Anya ti kasta na may andakan ka? Ipan ka na di ospital.
Saan insan? Kabailak day tayo. Anyan? Itulod ka nga roda ni Jibalayaw, insan. Saan la namiklo? Weno namin patadaras ang pasawak ti kastoy. Ang mga no inton sumarunok at mapatay dakan, RJ. Anya nga rod ngay, nukas tatigasat ko. Insan, saan ka nga minin arumrumor ng agmay-maysa? Delikado para ken ka. Ang mga ano nakarkaro pwede mapasamak ken ka inton sumaruno. Kabailak insan. Urean niya pa'y aramidan da kanyak. Ibtura. Insan, Naibturan ni Jesus ti amin, apan ang parparigat dagiti Hudyo ken kuana, nga aging gay tinagsat ti anges na iti krus. Jaktukit din maibturan, ti panangumumsi ti pada a tao kanyak, idin tuta. Jakpulos may kari, no may kumparay ti panagsak-sakripisyon ni Apo Jesus. Isu nga ibturak amin, apan nakadungir. Ganpan na ko umsik. No katukad dayta. Dagiti kinadakas nga aramid ko iti kalabas. daytoy ita ti parikot may nga agkakabagyan mang biyanong. Di me pulos maananawan insan RJ a rumrumwar nga agmaymaysa. Kanayon mo't madungiran, gapu iti panangumumsay dagiti sigod akakadwana. Amkan may nga amangan no, agsublay iti sigod nga aramid na, kahit nakarkaro pa iti maaramid na. Wenno saan, iso ti mapatay da, gapu iti nalabas panangumumsida kan kuana. Anya nga tati kasayaatan nga aramidan may mangbianaw. To'y nagsurat a pagayam mo, Aldren iti probinsya te Cagayan. Pagayam Aldren, ipariknam dita insan mo, asaan agmaymaysa, kat kayat mo atulungan asangwen te sitwasyon. Ipalagip mo nga awan basol na, tapnulak amon na tikasta, nga awan ti rumbang mangikuspel kan kuana. Isu nga allukuyim latta aliklikan nante agmaymaysa asaan makiragop kadagiti tao nangirurumain kan kuana. Ikagumaam atulungan mangliklik mangpakaraw iti parikot wenno agtignay ginugubsang mabalain mangparitab iti sitwasyon. Mabasa tayo iti Roma kapitulo 12 iti versikulo 19. Nay kaanuman di kay agibales gagayem ko. Bay anyaw at ti Diyos ti agibales. Ta nailanad iti nasantuan na surat. Siyak to ti agibales. Siyak to ti mangsupapak. Kuna ti Apo. Ken mabalinyaw ayuman dayta iti barangay wenno iti otoridad tapno sandang agruam. Ikagumaan nyo ti makidupudop iti kabagyan nyo tapno mariknana nga da suportayo kan kuana. Kan kidawan kadagiti dadumapay agagayem na tapno aramiden da dayta. Patuloy akumustaan tapno maipakita nga dati panangisakit yo kan kuana. Alright. Alah, kastapay nga raud papagayam, aging gang iti sumarunumanay ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!